I veliki pozdrav svima ljudi, Mox ovde. Pre nego što pređemo na samu radnju klipa, zamolio bih vas da svi obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal ukoliko to do sada niste uradili. Ajmo da probamo do kraja leta da dođemo do tih 100.000 subscribera i naravno možete me zapratiti i na Instagramu ukoliko to želite, mox_reader. Šta radimo u današnjoj epizodi? U današnjoj epizodi pričamo o Neymaru i njegovom simuliranju u dosadašnjem toku svetskog prvenstva. Ukoliko na ovom klipu bude jako puno lajkova, nastavit ću sa snimanjem klipova ovog tipa. Neymar da Silva Santos Jr. nesumnjivo je jedan od najboljih igrača današnjice. Ne samo što drži rekord po visini transfera iz Barcelone u Paris Saint-Germain od neverovatnih 222 miliona evra, već je svojim igrama, golovima i asistencijama zaslužio epitet jednog od najboljih igrača Brazila u istoriji. Trenutno je na večitoj listi strelaca brazilske reprezentacije na visokom trećem mestu iza legendarnih Pelea i Ronalda, a uzimajući u obzir da mu je tek 26 godina, nesumnjivo je da postoje velike šanse da se na kraju karijere nađe na ubedljivom prvom mestu. Osim toga, fascinantna je i statistika da je do sada na odigranih 89 mečeva, pored 57 postignutih golova, zabeležio čak 34 asistencije, što znači da je zaslužan za više golova nego što je odigrao utakmica za Brazil. Dva zvanično i nezvanično najbolja igrača sveta, Messi i Ronaldo, završili su svoje putovanje već u osmini finala, a Neymar je nastavio da sanja svoj san, osvajanje titule svetskog prvaka sa Brazilom. Imaš dosta da se priča o njegovom fudbalskom umeću i to ćemo nekom drugom prilikom. U ovom klipu pričat ćemo o njegovim glumačkim talentima, a oni, pa može se reći da i nisu baš zavidni. Neymaru se uvek zameralo da voli da simulira, ali na ovom prvenstvu pa može se reći da baš preteruje. Na gotovo svakoj utakmici pokušao je da nasamari sudiju i iznudi neki nepostojeći penal, neki nezasluženi karton za protivničkog igrača i sl. Tako je protiv Kostarike iznudio penal koji je sudija i svirao, ali se nakon konsultacija sa VAR delegatom i gledanja snimka predomislio. Na ponovljenom snimku ono što smo videli je izuzetno atraktivna simulacija Neymara. Nastavilo se protiv reprezentacije Srbije kada je nakon ne toliko grubog starta Ljajića Neymar počeo da se kotrlja, što ne prestaje.
Da ga nismo vidjeli na utakmici sa Meksikom u prvoj postavi, mogli bismo da pomislimo da se on i dalje negde tamo kotrlja. A na utakmici sa Meksikom, pa tu je stvarno preterao. Posle nesportskog poteza Miguela Layuna, koji ga je nagazio i definitivno zaslužio crveni karton, Neymar je teatralno počeo da se koprca i da ne nosi reputaciju glumca, sudija Gianluca Rocchi bi možda i tada pogledao VAR i sankcionisao Miguela. Dovoljno govore izrazi lica njegovih saigrača iz reprezentacije kao i članova stručnog štaba. Svašta je Neymar pokazao na mundijalu u Rusiji. Neke nove frizure, zatim neke zaista lepe poteze, čak je postigao i 2 gola do sada, ali ova statistika je nešto čega bi on trebao da se stidi. Kako prenosi švajcarski RTS Sport, Neymar je na travi proveo ukupno 14 minuta tokom svih mečeva, uglavnom simulirajući povrede. Istina je da je on bio često fauliran, primjera radi, izjednačio je rekord po broju načinjenih faulova nad jednim fudbalerom i to protiv Švajcarske u prvom meču, ali to ga u potpunosti ne opravdava. Najveći udeo u ovih 14 minuta Brazilac je dao u meču protiv Meksika. Kritike na račun Neymarovog ponašanja stižu sa svih strana. Tako je recimo selektor Irske Martin O'Neill rekao da Neymar verovatno ima vrlo nizak prag bola i da ne bi voleo da ga vidi na izlasku iz doktorove ordinacije nakon što je primio neku injekciju. U prevodu, kada Neymar ode kod čikadoce da primi injekciju, to verovatno zvuči upravo ovako. Da, ovo uopšte nije daleko od istine. Neki navijači se šale na račun Brazilca i kažu da bi trebalo da bude lopta jer se stalno kotrlja. Bivši napadač iz Engleske, Alan Shearer, nazvao je ponašanje Neymara apsolutno patetičnim. Lothar Matthäus je također dao svoje mišljenje. Potrebni su nam igrači kao što je Neymar, rekao je bivši kapiten zapadne Nemačke koji je 1991. godine osvojio titulu najboljeg igrača sveta. Ali kada to kažem, ne mislim na njegovu glumu, dodao je on. Jedan od najpoznatijih sportskih novinara iz Brazila, Jack Lang, uporedio je ponašanje Neymara sa pričom o dečaku koji, čuvajući ovce, non stop skreće pažnju sela tvrdići da ga je ogromni vuk napao, a onda kada se to zaista i desi i vuk mu zaista pojede ovce, niko ne pretrči u pomoć jer mu jednostavno više niko i ne veruje. Oglasio se i legendarni francuski fudbaler Eric Cantona koji je snimio video u kome se pojavio sa žutim koferom i otkrio da mu je dao ime Neymar. Objasnio je da je to uradio iz jednostavnog razloga jer je potrebno samo malo da dirne kofer pa će on početi da se okreće. Također želim da dam još jedan savjet Neymaru, rekao je on. Ako dobiješ udarac u desno rame, onda ne možeš da se držiš za levi obraz i plačeš od bolova, poručio mu je Cantona. Postoji oni koji su stali na njegovu stranu i to su uglavnom njegovi zemljaci. Kritike na njegov račun su glupost, izjavio je brazilski fudbaler Ronaldo novinar. Ja sam protiv svega što ste ovdje naveli. Mislim da ga sudije ne štite dovoljno. Također i selektor Brazila Tite dao je svoje mišljenje. Neymar ne folira, tuku ga i zato pada, rekao je 57-godišnji stručnjak. Simuliranje je, nažalost, sastavni deo vrhunskog fudbala. Ipak, Neymar često preteruje sa svojim glupovim ponašanjem, čime stavlja u drugi plan svoju briljantnost kao fudbalera i često izaziva gnev navijača koja okreće protiv sebe i postaje meta protivničkih igrača. Tako da bih ja ovom prilikom želeo da poručim Neymaru: smanji malo simuliranje, bato, postaje smešno. Igri fudbal i uživaj, ljubite brate. Šta, ne verujete da Neymar prati moj kanal i gleda moje klipove? Znam da gleda jer mi smo dobri ortaci. Ne verujete? Ok, imam i sliku kao dokaz. Režija? Aha, šta ćete sad? Znam šta ćete. Pretplatit ćete se na moj kanal, kliknut ćete na zvonce, lajkovat ćete video, a do narednog klipa pozdravlja vas Mox Rider.